Mi je teško da se odlučim, zato što je ovo naš prvi i posljednji susret, što se kaže. Jer ja sam imao nepunu godinu kad je poginuo. I tako da nisam mogao više da čekam i to vrijeme je došlo. Nažalost, vi ste jedni od onih koji se svojih roditelja sjećaju, odnosno koji su za njih čuli putem priča majke ili nekih. To jeste, majka ima jednu sliku koja je ostala uspomena na njega i to je sve što mi ona rekla o njemu i to je to. Šta ste pronašli od plastičnih ostataka? Pa fali jedan dio rebara i jedan dio nogu. Otprilike oko 50% je samo pronađeno i to je nađeno iz dva puta, nije sve iz jednog. Pronađeno je u Ravnicama i tako, to je bilo zadnji put 2014. Od tada nije ništa više. I eto danas, 2026. već je prošlo puno vremena, odlučili smo da smirimo ovo što ima, što smo pronašli do sada. Odakle ste inače? Ja sam rodom iz Srebrenice, Rudnik Sase. Gdje živite? Trenutno živim u Kalesi, tamo sam pravili kuće, inače sam u Francuskoj, vani sam otišao 2014. Zapravo, je li otac krenuo putem spasa? Pa jeste, on je 94. rastao se s majkom i otišao je preko šume, ali eto, vodi se 95. on, što se kaže, posle pada Srebrenice da je poginuo. To je sve što znamo, tako nam je rečeno, zavedeno tamo u papirima kad je bilo i to je to.